Yes, umugoroba mwiza, umugoroba w'umugisha, abakunzi ba Kivu Network, nongeye kubasuhuza mbahereza ikaze mu kiganiro cyo ku mugoroba w'itariki ya gatatu ukwezi kwa kabiri na 2026. Tugarutse rero kurebera hamwe uko byifashe ku butaka bwa Congo, ni mu mirwano rero ikomeje kujya mbere, dore ko intambara ikomeje kuba mbi cyane ku ruhande rw'inyeshyamba za AFC M23 mu bice bitandukanye, ikomeje kugenda yinjirirwa ku buryo budasanzwe ndetse nakomeza gutakaza abasirikare benshi cyane ku rugamba. Rero nibyo tugiye kuba twagarukaho muri aya masaha y'umugoroba, dukavaringa ibyiriwe ku kiba cy'imirwano, dore ko hiriwe intambara ikomeye cyane mu bice bitandukanye, dore ko bakubwira ko inyeshyamba za AFC M23 zatakaje abasirikare benshi cyane ku rugamba rw'umunsi mu bice byo muri za Minembwe, ndetse n'abasirikare batwirwanaho bakaja kuba batikiriye muri uru rugamba rwabereye muri cya gice cyo muri za Minembwe. Tugiye kuba tugarukaho tukabwira uko byifashe kugeza aka kanya. Rero turabwira ko rero igisirikare cya Tanzania nacyo gikomeje kohereza n'ubundi bikoresho byacyo bya gisirikare mu bice byo muri Uvira, ndetse n'ara kuri Poeziro bakomeje kwazijyana ibikoresho bya gisirikare. Turaza kugaruka mu mujyi wa Bukavu naho ibintu bikomeje guhinduka, dore ko ibice byinshi bikomeje kugenda biberamo imirwano, nyuma ko rero igisirikare cy'abasirikare cy'igihugu cya Congo aricyo FARDC n'abafatanyabikorwa bacyo barimo ingabo z'Uburundi ndetse na FDNB na n'izi ngabo za Wazalendo ndetse na TPDF bakomeje operation za gisirikare zo kuzana rero ibikoresho byinshi cyane muri kino gice cyangaha muri Uvira, ndetse no mu bice byanga muri Essence muri kino gice kibarizwa muri Bukavu baherutse kuba bafata. Rero byose rero tuyokomeza kugenda tubirebera hamwe, tubabwira uko biraye ndetse nuko byifashe, dore ko igice cyangaha muri Bukavu igaragaza ko rero iki gice kiri buze kuba cyakibasirwa bikomeye cyane, nyuma y'uko rero umutwe w'inyeshyamba za AFC M23 ukomeje kugenda ugorwa bikomeye cyane. Urumva rero ni byinshi cyane turi bukomeze kugenda tuganiraho, tugakomeza kugenda tubabwira uko ibintu bikomeje kugenda byifata muri rusange. Reka rero dukubite tubangura twihuta cyane, tureke gutinda n'ubundi muri byinshi, tugaruke ku bikomeje kuvugwa n'imirwano yiriwe uyu munsi hano mu bice byo muri za Mweso, hariya muri za Warikare no muri za Rucuru hose kabisa. Urugamba rwiriwe mu bice byo muri za Bukumbirwa muri teritwari ya Warikare, hari imirwano ikomeye cyane uyu munsi wa none, ndetse turaza no kuba tugaruka no mu yindi mirwano yiriwe mu gace kanga muri teritwari ya Rucuru muri haraza hafi na za Mweso muri lokaritero zegeye Mweso. Uyu munsi wa none habaye isibaniro ry'imirwano ikomeye cyane. Rero niho tugiye kuba twarebera hamwe tukareba no kuri ambush zaze gutegwa inyeshyamba z'abarwanyi ba AFC M23 mu gace ko muri Kivuma, nk'uko amakuru ahaturuka akomeza kugenda abyemeza. Rero hano habereye icyo bita ambush ikomeye cyane yatezwe n'ubundi inyeshyamba za AFC M23, bikaza kurangira n'ubundi zatakaje abasirikare benshi cyane muri kano gace n'ubundi kangaha muri Rucuru. Bigaragaza ko rero izi nyeshyamba za M23 zikomeje guhurika cyane bitewe nuko zikomeje kugenda zigabwaho ambush ndetse n'ibitero bifite imbaraga kabisa mu bice bitandukanye, cyane cyane muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Muri rusange biragaragara ko ibintu bitari koroha. Rero reka nyabagezeho ko yakabaye, ndetse tunakubite tubangura tuza tujya muri kino gice cyo muri za Bukavu ndetse no muri za Goma, turebe uko biraye ndetse nuko byari byiriwe muri rusange uyu munsi none. Imirwano yadutse mu rukera rwo kuri wa kabiri tariki ya 3 Gashyantare hagati y'inyeshyamba za AFC M23 ndetse na Wazalendo n'igisirikare cya FARDC gufatanya na FDNB ingabo z'Abarundi mu duce twa Kivuma ndetse n'agace ka Kanyangohe two mu bwami bwa Bwito cyashe muri sheferi ya Bwito teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru. Kano gace ko muri Kivuma hatezwe ambushi imodoka y'abarwanyi ba AFC M23 irasenwa cyangwa se iraraswa yose irakongoka. Rero nk'uko amakuru ahaturuka akomeza kugenda abyemeza, muri modoka rero yari itwaye ibikoresho mu gace kangaha muri cya Kanyangohe, rero igiye gutanga n'ubundi umusada yuko FARDC yari kamejeje cyane. nk'uko amakuru aturuka muri turiya duce abivuga, abo barwanyi baturutse mu mujyi wa Mweso uri muri teritwari ituranye ya Masisi, bagabye rero ibitero kuri utwo duce tubiri turi nko mu birometero 5 uvuye muri uwo mujyi w'ingenzi kabisa. Ayo makuru kandi avuga ko inyeshyamba zagabye ibitero icyarimwe ku ndoro bya Wazalendo byari mu misozi ireba Kivuma ndetse na Kanyangohe, ari naho rero baje kuba bakubitirwa bikomeye cyane, zigamije rero kwirukana muri ibyo birindiro, ariko ntibyabashije kugerwaho kuko izo ngabo za Wazalendo zari ziri kumwe n'igisirikare cy'Abarundi kabisa, babashije kuba bihagararaho basubiza inyuma izi nyeshyamba za M23. Nyuma y'amasaha menshi y'imirwano ikaze, abarwanyi ba AFC M23 baje gusubira inyuma berekeza Imweso, rero bari baturutse kuko bari bakomeje gutakaza abasirikare benshi cyane. Rero nk'uko amakuru aturuka nayo akomeza kugenda abyemeza, imirwano mishya yateye iyimurwa rikomeye ry'abaturage kabisa
benshi bahunze irushaho rero gukaza ibibazo by'ubutabazi bwihuse byari bisanzwe bikomeye muri kano karere ko muri za Rucuru. Imiryango myinshi yahunze ingo zayo ishakira ubuhungiro cyane cyane mu gice cya Mweso ndetse no mu gace ka Muhongozi kari hano hafi n'ubundi hari kubera imirwano abarwanyi ba M23 bari batatse. Gusa nubwo bitabashe kuba bibakundira gufata ibyo bice bari batatse nk'uko amasoko y'imiryango itanga ubufasha bw'ubutabazi mu gace abivuga. Umubare w'abimuwe ukomeje kwiyongera umunsi ku wundi kubera imirwano wundi ikomeje kwaduka bikomeye cyane muri bice by'ahanga muri teritwari ya Rucuru. Imiryango myinshi iri kuba mu byumba by'amashuri aho rero ibayeho mu buzima bugoye idafite ibiribwa bihagije, ubuvuzi n'uburinzi bukenewe cyangwa se bwaba bukenewe kubera ko umutekano ni muke cyane muri bino bice bitewe n'imirwano ikomeje kuhabera. Rero izi nyeshyamba zatatse kano gace kose zakubiswe ndetse zatakaje abasirikare ngo barenga 8 muri kino gice no muri cyaberagamo imirwano nk'uko mwacyumvishe kino cya Kivumu ndetse na za Kanyangohe. Rero iyo modoka n'umundi yarasiwe muri kara gace iri kwerekeza za Kanyangohe igira ngo itange umusada muri kare gace. Ni nabwo rero bahise bacika intege zo gukomeza kwa advancinga bahita batsindwa gutyo basubira mu gice cya Mweso abari babashije kuba bacika n'ubundi uru rugamba rwo muri kano gace. Urumva rero ibintu ntabwo byoroshye kabisa. Reka rero tuhite tubanza twerekeze muri za Bukavu ubundi tubone kujya mu bindi bice nabyo byarimo imirwano ikomeye cyane kabisa, aho bigaragaza ko rero igisirikare cya FARDC gikomeje kuzana imbaraga ndetse n'ubushobozi buhambaye cyane kuri ikigo cy'imirwano, dore ko no muri Warikare mu gace ko muri za Karinga baje gutanga isomo rikomeye cyane ry'intambara ku barwanyi ba AFC M23 muri rusange. Rero mu gice cyo muri Bukavu ano muri za essence kabisa kano gace gakomeze kuzanwamo abasirikare benshi cyane b'igihugu cya FARDC, ab'igihugu cya Kongo muri rusange ubwo n'ingabo za FARDC ndetse n'abazarendo ndetse n'ingabo z'abarundi FDNB bakomeje kwisuka cyane muri kino gice cyo muri essence, barimo baritegura ibironco kuronshinga ibitero bifite imbaraga cyane mu mujyi wa Kavumu indani ku kibuga cy'indege. Rero barimo baritegura ko bagifata uko byagenda kose. Urumva ko rero ibintu birakomeye cyane kandi urugamba rufite imbaraga zihambaye cyane nk'uko rero ingabo za Kongo zikomeje kugenda zibigaragaza ndetse nk'uko zikomeje kugenda zibitangaza mu rusange. Rero kano gace ka essence amasaha mu gitondo uyu munsi none murabizi neza ko nako kari kaberemo imirwano mu minota mike cyane, dore ko abarwanyi ba M23 bakatatse bagira ngo bongere kuko igaruza bagasubiza n'ubundi ku gice cya AFC M23, ariko ntibyabakundiye kuko babashe gusubizwa inyuma n'ingabo zikarimo arizo FARDC gufatanya na Wasarendo ndetse n'ingabo z'abarundi ndetse n'igisirikare cya TPDF kirimo kirahaza n'abacanco bakomeje kwaza, bigaragaza ko rero barimo baritegura gusubiza inyuma burundu izi nyeshyamba bazikura muri kano gace k'umujyi wa Bukavu muri rusange. Rero urumva ko izi nyeshyamba za M23 zirimo ziragorwa n'ibitero birimo birabyataka, havaho rero ivyo bitero bakagorwa n'ibindi byinshi bitandukanye birimo biragaragaza ko izi nyeshyamba zishobora kuba ziri kugana ku ntsinzwi ikomeye cyane kabisa muri bino bice by'imijyi ikomeye cyane birimo nka za Bukavu ndetse na za Goma. Biragaragaza ko abasirikare ba FARDC barimo barabaganza cyane kandi barimo baritegura n'ibindi bitero bifite imbaraga byo kuba byakirukana izi nyeshyamba za AFC M23. Urumva ko rero uyu munsi none ntago byoroshye, kandi mwibuke ko no mu bice byo muri za Minembwe naho batakomeje koroherwa kuko ibice bya byinshi bikomeje kugenda bitwikwa ku buryo budasanzwe. Umva rero gukomeza gukurikirana byinshi bikomeye cyane. Rero ni Kivu Network ni mutarakanda subscribe ikane kugira ngo dukomeze kugenda tukugezaho updates zitandukanye zijyana n'ikibuga cy'imirwano cyangwa se zijyana n'iyi ntambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Reka rero tureke gutinda cyangwa se ndeke kwizima amagambo n'ubundi dukomeze turebera hamwe uko ibintu bikomeje kugenda byifata no mu bindi bice bitandukanye tuvuye hano muri gice cyo muri za Bukavu. Ariko icyo mwabasha kuba mwamenya hano muri Bukavu tutarahava nuko ikintu gihari ruko izi nyeshyamba za AFC M23 zikomeje kugenda zigorwa bidasanzwe, zikomeje rero kugenda zigorwa ku buryo bukomeye cyane kabisa. Rero bigaragaza ko rero izi nyeshyamba zishobora kwisanga zasandaye kabisa, nk'uko rero amakuru ahaturuka nayo akomeza kugenda abyemeza muri rusare. Rero dukubite tubangura twite cyane turebera hamwe nuko
uyu munsi none byari byifashe dore ko urugamba rwo rwari rukomeye cyane mu bice bitandukanye izi nyeshyamba zari zatatswe kabisa bigaragaza ko rero igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo kibashe kwirukana izi nyeshyamba. Rero ayandi makuru ari guturuka mu duce two muri za Karinga, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifatanyije na Wazalendo uyu munsi none zasubije inyuma mu gitondo cyo kuri wa kabiri tariki ya 3 Gashyantare igitero cy'inyeshyamba za AFC M23 cyagabwe mu gace ka Karinga mu mudugudu wa Namurema grupama ya Kisimba muri teritwari ya Walikale mu Kivu y'Amajyaruguru nk'uko umunyamabanga nshingwabikorwa wa grupama ya Kisimba bivuga. Abagabye igitero baturutse mu gace ka Mati hafatwa nk'imwe mu kirindiro gikomeye cyane by'izi nyeshyamba za M23 muri kano gace ko muri za Walikale. Kino gice cyo muri Mati nicyo kirimo ibirindo bikomeye cyane. Intego rero yabo yari ukugarura agace k'ubutegetsi bwabo bafata ibindi birindo bishya byo gufata rero muri cya gice cyo muri za Karinga bashaka kubifatamo, ariko nivyabakundiye. Ingabo rero za FARDC zifatanyije n'imitwe ya Wazalendo ndetse kufatanya n'ingabo z'abarundi bazabashije kubasubiza inyuma, bituma rero inyeshyamba zisubira mu gace ka Mpombi mu mudugudu wa Barinda nk'uko rero amakuru aturuka akomeza kugenda byemeza. Mu gusubiza rero izo nyeshyamba zarashe ibisasu mu mudugudu wa Karinga nk'uko rero byemezwa n'umunyamabanga wa grupama ya Kisimba. Ibyo rero biturika byateye ubwoba abaturage, bituma benshi mu batuye Karinga n'ahandi hafi bahunga bashaka umutekano. Amasoko rero y'umutekano yemeza ko umujyi wa Karinga ugikomeje kugenzurwa na FARDC na Wazalendo ndetse n'ingabo z'abarundi. Icyakora uko ibintu byifashe mu gace k'imirwano biracyateye impungenge nk'uko rero amasoko atandukanye yo muri ako karere abivuga cyangwa se akomeza kugenda abyemeza. Gusa rero ibi byose byabaye izi nyeshyamba zatakaje abasirikare 3 nyuma y'ibyo bitero zari zimaze kuba zagaba, nanone rero zikomeretsamo abasirikare bagera muri 2 ba Wazalendo muri icyo bitero byagabwe cyangwa se muri amasasu yakomezaga kugenda araswa muri kara gace ko muri Karinga kabarizwa muri teritwari ya Walikale muri rusange. Rero mu gitondo cyo kuri wa kabiri tariki ya 3 none Gashyantare habaye imirwano ikazi yahuje inyeshyamba za M23 n'abarwanyi baza rero mu mutwe wa NDC Renove mu mudugudu wa Bukumbirwa muri grupama ya Kisi ya Ikobo teritwari ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru nk'uko amakuru aturuka kuri Actuality.cd dukesha amakuru abivuga. Wazalendo bagabye igitero ku biro bya FCM23 hagana saa 10 z'igitondo bituma abaturage baterwa ubwoba bwinshi. Amakuru rero ituruka ry'intwaro ziremereye n'izoroheje ryumvikaye mu gice cy'amasaha menshi muri ako gace, bituma rero abaturage bihisha mu ngo zabo batinya ko bagirirwa nabi. Nyuma rero y'amasaha agera kuri 3 y'imirwano Wazalendo basuye mu mashyamba maze umudugudu wa Bukumbirwa usigara ugenzurwa n'inyeshyamba za AFC M23. Umubare w'abapfuye n'abakomeretse nturamenyekana. Icyakora rero amasoko muri ako gace atangaza ko ibikorwa by'ubukungu n'imibereho byongeye gutangira buhoro muri ako gace. Rero muri amasaha y'umugoroba byongeye rero kuba byagaruka yuko bongeye gutangira gukora kubera ko kare byari bigoye cyane. Byongeye kandi abatangabuhamya benshi bavuga ko AFC M23 yakomeje gushimangira ibindo byayo ibukumbirwa no muri Rusamambu. Avuga rero ko hari ingabo z'inyongera zaturutse Iberausa zageze muri utu duce mu masaha y'ikigoroba n'ubundi kuri wa kabiri. Ubwo rero turimo turabageza aya makuru bivuga ko rero hari umusada wageze muri ibyo bice byose muri Walikale, bagerageza nabo gukomeza kwa advancinga bafata n'ibindi bice byose byo muri Walikale bakaza gufata n'umujyi wa Pinga. Nubwo rero igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kubabera amenyo ya ruguru muri rusange. Reka mbashimire cyane babwira ati muri abantu b'agaciro, Imana ikomeze kubana namwe, tuze gusubira mu yandi makuru akurikira.